Ini media abutung kecuhang abang saputak nili tum Sintong Rohang Cooperative Farming Society abang so aprangsi members ini tum cipacini paprang po la pendera pi nili tum farming cooperative farming elong keseng labang so alam tia putak nili tum than pon clear po asin nili keceng sia bang kelan lo nili tum Sintong Rohang Cooperative Farming Society elong members lapente mai pucun bang di pacini pon paprang dat apisi kadoga bepan pacini pon po siaprang sia bang ke ake hai harsing kramsa alang li bang ke SDB lo Kardom nilihan lo lapen adun tu bang ke chun bang ke nilihan lo Robinson Rongpi kardom lapen da adun tu bang ke Device is ready to pair. Chondro Singh Teron Mujadar Langlok Su Muja Lapende Binon Chondro Rongpar Alang Lika ex chairman Langlok Su Lemp Lasodun Sarsing Hanse GB Hanse Kiriyarong Lasodun Bangke Jivon Kramsa son of Mujit Kramsa GB Gaubura Kajakram Sarong Lasodun Bang Harsing Kro Alang Linang Chitong Dundalang and Doloiterang ex chairman Alang Limu Banglo Lasodun Tu Banga Lawrence Rongpi ex KSA president Langlokso branch Laso Banga Sukur Singh Be secretary Langlokso Lamps Lasodun Modarson Rongpi Lapente Singbo Rongpi Ram Singh Rongpi Songsar Rongpar son of Kolom Singh Rongpar Lasoban ke Suniram Teron son of Sondo Singh Teron ex chairman Langlokso Lamps Khor Singh Terang Nile Bangso Sintong Rohang Farming Society Along Lake si Kadoka Veke 3000 bikha ye tum pota longlo la 3000 bikha apota bang ke laikan lo ya ka 3000 bikha along lilo na suban ke 3000 bikha ang bong pen nilitum aprang ke nilitum subdivision harga subdivision of Hansi longli panong lo 2000 bikha si Sintong Rohang ahin pen nilitum 2000 bikha bangke alang litum aphan nongta sithalong dado harokat subdivision of Hansi nilitum panong pidat lo laka dak nilitum sithalong kacitok along dolo dak lapente la dak khotsi surisi dolang la bangsong bong pen bangke suinik school aphan ake lituma kaching honai dak local MSc ake hai Raju Tiso alangli pen singwaisi CM saralong made non dobom Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai Tuliram Rohang nangkang honpen labang so suinik school nangapi ponji pulabang so aputhak nilitum farming society korte lapende ingir member sakai tumpen singwai lap si nilitum
Jadi paru po bang ke Swedish school fancy ini tum pipon dia lo. Lasi labang solong le bang ke ladak bang ke nili tum cintong rong hang ko parti abong le. Media korte teman atulaan aksi paduk parang teman coro lo kardom paji lo kardom lasi ahok lo mo penalang tum bahini kini ram ta ahok lo lasi 1992 bang kini tum ahok lo la cintong rang cooperative farming society la seng det pen ni tum hadak pan lo ke pan gadu pen ke robor pinta elo la pen asut Itum cugudar cebak, cugudar ta korsing terang bang sikit bak. Ada tum kem do. Ada si duklung pule kedu beta dak dupet. Api akai Johnson BCM itu hotalang ta adak ni tum farming along. Dia tum la robor ke ahut alang li dangbur sedang tum sat apa junun pruilang. Dak la non la soap farming atheng nu masih la akai Johnson BCM alang li ta dak nang sang si Mane langsung farming nanggalang. Nasi nang tum lai hal asut Asia government hut. Nasi Asia pen mange farming seng nai pusi masih along tin dakot kali kotek kar banglong ta farming seng lam lo. Nasi ni tum dak cintong rohang cooperative farming society ke nak seng lo. Nasi sul kon jar pesan pen robot tana nang ipi lo. Amba pibang ke ni tum la ke pan pen he ma ta pibang ke re dalo. Ko phita elo. Asia ahok lagi itu hal asosiasi lah 92 nih kan sih local ke masih itu along lita elatmen ender lo ender penapi Foto paklang dari. lah ender penapi yang ke medi kuripit lo medi tang ke tumi kuri ke 3,000 bighah lah kenom lah sila sobang bisa sih potem mapak apul dengan parti asong pusame ya office long damra cek dam data cok Lapang ini tumpang tahu objection nabe. Si pacu bay pehatum bisa sih pote ada cek damo, dang nama jaro office lo. Pota doma bima. Media pota mama de ke pacu bay ba, ke tantap mal gadak lang nam neta cok. Lasi nit kacuniri bana sono kote kar bangong arat la pena. A party adol tin same langlok so same langso tuar khainu kutu pen nang mathara lahai office nang bilo pulorante toar medo po lang do po lasoban a parti tin nang sirat nang situ tha pusin ligi dak peni chuning rido dake a parti bupera lang lok so ching thunai toar menangi medo nangi lang lok sorat mane dugong lo pu nang matha dun pet pu pusi bana matha dun tha pusi a parti tin a political party tin mata nilin nitum Langlok sosor mate, sambil langlok sosor pen arat pen doi pen, cuning dilo la pen. Nah solong le bangke, ngupen ni buituram dalo, la ke ahok ahak lo ke le farming along le, si bisa sih bote yar office long damon, cekam dalo. Aparti tinum dak cekam tani. Pen sambil langsung arat tilang pen. Ni lamden jengko on behalf of sambil langsung langlok so, ni lamden ko nantum press media kote pan apang si. Atum dak ke bang padukan konan ban choro lasi sundi sekolah puthak pinan kar benglong viral dolo tani tum nang lokso basam nang sorat bangke lason press media wang pilang tami pini ke la solam puthak viral piglo akim me kheng no la sentum bang nang koklo lasi pinan tum ke chini lam de thai lasi chindong rahang cooperative farming society la pan along le la ni lam de lo chindong rahang cooperative farming society ke seng mangke lang lokso don thong ke rong thong ke ra phodo rong thong ke ra pho pen erong inut ching bai si farming society seng lo 1992 nang la na tum tan lo lasi la solong le ni tum ise khiti pha pen la so khiti yong si uni de mo anisi combination besen aunustan lang lokso basam nang surya development thang si bang na pote la de pek nang pu hulsta ating waido lasi pini ni tum lang lokso karbeng lo me karbidet ke dodim no la pen ke pa phinai dim no lasi pini ni tum dak phan lang lokso ben sam nang so ha warada itu lang lokso dia se pu dak suni school kewan maken tum lang lokso rat bang ke basam so ni ngarong piglo athe
ni tum dak lang lokso ke pa pihu pen ching turun po lapen quality education na long nun po ate Sainik school son son mangke pini all India pen number 1 top school lo rasona school penang tum longle penang district tum penang state tum longle lapen state se bangke isiwa tipi stame pini asam mangke hini de gok lapen dak na bi gok ni tum samalang so balang lok so rat bake ningarong piglo dak quality education nong po lapen admission lang le lam na be according to the reservation je state own state halo home state ba home inventory bake 67% andu ST phanke 7.5% do lasila home state phanke alu ta do hino ngeli google panti ando lasila lo jo dada ateng bante Sainik school reservation 2023 category wise pote home state by inventory student bake 67% bang participant bang troke ba troxi apan admission fee da asumar pan lapente candidate from the candidate from the other state panke matru 33% we lapen scheduled caste panke 15% scheduled tribe panke 7.5% lapen OBC panke 27% lapen child of service personnel including ex-servicemen 25%. Lapen class of East Sainik School for girls 10% of total vacancies or 10 seats. Lasi 67% dak home Stephen Piponjip se dak category according to the laso reservation bangke dakedo. Lasi ni tum dak samlang so lang lokso mada karbeng longara karbirung ta dak porong pon education quality division po la penan officer peneman po. Lasi niritum kachunir kantu lalo je lasolang putha karbenglong penang political party do sta political apu jogeta sonte mission po nang cerap do sonte mission laso school koson ke pipen ke pachun poema laso bang nang cerap do sonte itu mission po lasi angkoi thela malado kachuru thuni tum samlang solang no so je karbenglong ke japon ditu a leader aprang kenel tum agreement tokpon lo je Sainik school je langloksu aso da close on people lo lapen karbeng lo Thomas council itung kaching honai karbeng lo raching honai Dr. Turam no hang initiative pen dak na bi pon ken itum samlang solang lok sorat ba ken ngarong piglo lapen aling li phan suri sira karong te pajelo lati da solong le bang ken tum sa ke tok belong le kali lake chindong hang cooperative farming society along li binong lapen belang bong abang along li puken nili tuma long ke nang lili athiala bang ke piare lake forest along li pina nasi langlok so idea langlok so muja hai la bang soria si enam chancho la belang bong along le bang nili tumke belang bong lo na piare bo nili tum chine sta piare pusiku piare langhi muja tasi palo le pin kha rong pia rong alam bang ke la lo pin kha rong pia rong ke rong ar ya long le pu la si ani si ta nili long alang tung bang la si nili ino dani phanta than lo la si la bangke doni baga bang doji do ko ila ke la sila donia phana bangke nili tumalong li ta hada angbong do ri ke pana malong le bang he ri ke pana long le la sini to bang chirai bitani ta chirai dun dat po kita hala salong le lagi le nil ha alar bang pitu da ji landa nili tum che chakpon te nili tum kache chakpon do mane nang li tum jong si la non Sainik school ki kim pen jong si angtan abhere do ko lo polo ta hala salong le ta menili tum 3000 bikha le 1000 bikha long pen ta meni tum nang pi ponji pota nang pi ponji tani tum lam chak chipi ka do le panta achili li tum ta ching honduk lang lok so arat dora pet arat he jan ke ching honduk lasi nili tum ta la bang so arat phan pasung krung ji bo bang ning hang he lalo lasi lahelo lai klalo belang bong da rong siwa lagi ninje gali panda la bang so adua hoi sita mini tum chini langhin muja kali tum paru ponte lagi da dam vet lo la bang so kaya lang tum kali ge per kani tablo la bang om purong parpi maluting tipi priti kiling pi longsing ronghang ex beauty langlokso lamps Bidasing Kramsa, ex-producer, Malong Film Production Committee, Sakharias Pangcho, Lapende Bidaram Be, Sarsing Teron, BOD Lamps Langlokso, Kiron Singh Rongpi,
Kiron Singh rong pi pun non apang Kiron Kumar lo pisan aku ke man non bangke Kiron Singh rong pi si cetok lo. Lasi non ka cetong saran mang ko rapo. Bidasing tok bi. Bidasing tok bi. Alang yan lo. Ex BUD members lo. Lasi labangso Cintong Rohang Cooperative Farming Society Keseng Cheng la pente non an la bang salam the nili to mai fudo la si alang li har sing kramsa la si la bang so alam the alang li phansi pathan pon toilon dili in pen Kardom. Ahok pet pini. Media korte tumphan johang nang kok. Alam thege son lo. Ko an harni penlone nilitum Chinthong Ronghang Cooperative Farming Society nilitum phansi